shibanta ka jingkan mau buram me kalengku sngiyap basispa aprapokandai jong sim tirat sing sim ka Bay Academy ka khathngyo tarik naitung arjara phosau kelapan long ka jipani ko pule poetry ya ketika program lapan long ha Polytechnic Engineering College Molai ya kebala long kongsan ubak pernai marbanyang u deputy director belasong thaino jong katanat di IPR ka Sarkar Jala ha ka jing dan lang ubak Bright Starwell marbanyang MLA ka Molai ba Charlie presiden ka UHM ki kimi kikpa bat ki kana school ubak pernai marbanyang ha ba ajing kren ulayaro e ka Bay Academy kabala pelong e ka bakum kan ka program kabalong shibanta ban plilat e ki hebret bakin penpau perthei ilaki jong kisap ulakan turu iki kimi kikpa bakin penjanai lagi jong kikun habaki i nelap baki don hakano kono kasap ha ketika jipan ko pule poetry ya kanam menengkong la job dai hebret iba koridor marbanyang baar i hebret piwan penkemen renja barbaro arngut kidai naga Bay Academy bare kanam balai la yo dai hebret sakani Vanessa Bay jong kapan mo school lasam iki kusnam nam job nang badaki trophy berkisernat balasan yang daka United Hanyu Trap Movement naga UHM kuman kedawhang ni baka Bay Academy kebadan hamolai motawar lum kadai kajaka pule kebalasang haus nam arja kad hanyo daka thong ban ai ka jingkerman ban ai ka jing syakri ke babhatam miki kana school ka hikai kuno ban trishtom ban ka jingalong kawei Jom ke USSR. Di kini program keberkemauannya, kini kita lansir program tolong berlengkap. Ikut abang paham seperti apa? Kapor kelapoi hanwa susi shone tuipi kata kerja hanya tuipi kerja hai untuk ngahi. Ikut ngahi dong sekolah, maka idon lain kisi tuntai sekolah. Pak idon ini kena ibarat pokok slide, poi hidup kelas 12. Iwan hangai kampasan nomor syong yang suruh juga.
Yuan hanga yo pesan dengan sekali tak obat di bibi sitai sport kuliah mau boleh yo kambil tu di pesan mau boleh tak apabila kuliah yo ya di yo mai implement dengan lawai bibi yo kambil yo ngane yo ngane kuliah yo satu degree bersyukur dia di masuk nak cuma kena tapi halu hawa pun mau pilih siapa orang ini bakal orang lain ang syok bagi ibarat ko dinasti orang haduk ki hadu ba ngan langsung biang ke ega ba isio yang pulang dan yo bersih kama jo hadu kata bling itu kana pi kata kalau mau pergi susu saya kata bila poi hari ni kepatai beliau kebakakan plasitong beliau jadi ini program beginilah bagi yang dikontrol jungi pilon dia jungi kita kan besar pada yang ni ba kekentir specialization kalau berekam berkata direkam ban apa sih nama ini dijual jungi kita itu kan lain kita kita sunat jungi ya tu kesap jungi penjanai kata apa mana jual ini oh apa bapi kibabuan mana ni sunat jual ba macam di nong ini akan football jungi yang ikut apa ulo bahwa pun kejadian ikut apa tak ya rentang tu kita di klub football berher kita lawan kelanang develop Indian bisa ISL Indian Super League bang terus si klub berher gelar kok biar ni tentang history dan ini itu football tu boleh kena tu sama lagi jungi Melayu ban leku boleh ki goalkeeper so tim idea ini bro ini tiba ini hambat kotak mai di ngai ngai bok yang di B Academy banyak keluar ni orang dekat berpi banyak duit tiru kong B ini kita punya kemandisim komiti banyak lepas kentiru ini ke sekolah berpi cekik kelas berkamsenan nama aku mau mana di berpi kita lihat banyak hanya tiru pas kam hiru kita senang kita tahu senang begini di program di kuah ini lah mengenal bang ini nak senyap di masuk lang, tapi berkiu juga ki kelas yopi determine tentang apa kursi seneng, bah anda kita poi harga kelas A kali berkiu B, kemarin lah bibir kelas A 9, 10 kita designing classes. Dalam kimia foundation kebabian kimia orang kebabian kelas 9, 10 lakon sekarang ini. Dia nak